Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal mu'minun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih. لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mula-mula pong tinai kami maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Was amuin pupujihan iban sasanglitan topot pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagneksaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin in Allah subhanahu wa ta'ala topot tunggal magpapanjari sin pitong kalapis langit, iban nasing pitong kalapis lupa. Kasiksaan sin dua mata taniu wayruun bisan tukunya. Iban salawat, iban salam papanghunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latun na pa mga ahli pamilyanya, latun na pa mga kasahabatanna, latun na paamu insiu-siu umurul malimpa bakas nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain hajaman nakauna sambil nasadya jaman biaun. Was dito tay mangudha agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita niyo pangadjian hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala
iban hasunna sin nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula wasihatan namu na ingin hawabaran namu latun namaun kaniyu. Hakallam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Long sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Tay manghudha agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di ituan ha ayat ini tiawag sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin mga sila magmabuga. Amuin mga sila magparatsaya. Ittaqullah pagmabuga kamu fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Tay manghudha agama Islam. Pag-ubos mo diaak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin magmabuga kaniya wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Iban bistahan nyo ingin hawabaran nyo doon na kain hakakahinang hikasanyang nyo haadlaw gana-gana. Tayo manghudha agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang natu tuan pikil-pikilun ubos kita nyo dia aksin Allahu subhanahu wa ta'ala magmabuga kaniya. Dia ak kita niyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin bistahun taniyo ingin hawabaran taniyo himinang kita niyo sin kakahinang hikasan yang taniyo hasusungon taniyo. Tayo manghudha agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahil amani. Tayo manghudha agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Inta ulongnya barakal siana in bistahunnya ingin hawabarannya. Iban huminang sasin kakahinang ikasan yang napuasin kamatayna. Tayo manghudha agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Intaulongnya mahina siana in agad-agarunnya saja ingin hawabarannya. Bisan payaun liangan nakaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa tamanna 'alallahil amani. Iban pag-angan-angan saja sa paadlaw kiyama sin kasanyangan hadi pasiatuan man huminang. Tayo manghudha agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bistahun taniyo ingin hawabaran natu. Iban huminang kita niyo sin kakahinang ikasanyang taniyo hasusungon taniyo. Iban huminang kita niyo sin kakahinang ikasanyang taniyo puasin kamatay taniyo. Tayo manghudha agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita abatuan in kissahi Fudail bin Iyad tayo manghudha agama Islam. In hambuok waktu in iya tay manghudha agama Islam mabaya sa tuan amo in mamano panaw pahambuok kauman. Haupuon tanatay manghudha agama Islam in kissa doon naman siya tuan hapanawan sarta in siya tay manghudha agama Islam masuok na sa pakauman amo in kauman pianaw na yaon amo in kauman miyaksud niya yaon makabaak siya tuan hambuok maas usog. Sambil sa tayo manghudha agama Islam sumalam, sambil na sila tuan makapag-meeting-meeting maas usog yaon. Halugay man sila tayo manghudha agama Islam makapag-meeting-meeting, sambil niya tayo manghudha agama Islam na asubuin maas usog yaon. Ya kaulong niya bapa, pila na long niya in umul mo. Long sin maas usog yaon tayo manghudha agama Islam sitto na sana. Kaano man tahon na long niya. Uno tayo manghudha agama Islam in agi Fudail mundu samatin o mundu zamanin tusiru ilallah. Dain falong niya hawak tulong niya piyag anak kay mo sambil na adya kaulong niya mag-umul kaanuman in ikaulong niya masuok na kaumanaw fahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno tuan in agi sin maas usog yaon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'. Sarta tayo manghudha agama Islam niya subutuan magtuy Fudail. Ya kaulong niya bapa
kaingatan mura kalong niya bang uno makna sin piyamong muyaon. Bang uno long niya in maksud sin piyamong muyaon. Uno tuan in agi sin maas usog yaon. Pagalong niya in ikaw yan imam. Ikaw yan long niya imam, ikaw na balong niya amun dumihil makna katuk. Talus-talus tanatay manghudha agama Islam dihilan natwan ma'na hifudail. Laung hifudail tay manghudha agama Islam inni lillah wa inni ilaihi raji'. Laung hifudail tay manghudha agama Islam in aku long nya dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Iban long nya in ikaw dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in kita ni long nya magbalik dafa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban long niya tumtumaya kau bapa. In ikaw long niya magbalik dakaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in ikaw patindugon haadlaw amo in hangasta dakuman in suga pausin mga sila manusia. Sagta magbukar kalin utok masabab sin paso. Sabab in hawak tuyaon bapa in ikaw long niya patindugon. Hasubuhon day na hamangani at hiyarug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala kaimo. Hasubuhon day na mga pangumulan mo bang hauno siya ni usal. Hasubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala day na mga kabata mo bang hauno siya piyakay. Hawak tumantay manghudha agama Islam karungugan sin maas usog. In fatumtum hibutail sarta siya tay manghudha agama Islam timukpo iban natwan pagtangis. Masabab tay manghudha agama Islam way natuan mausaliin ka bata mapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way natuan mausaliin pangumulan na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta siya tuan timongas bagbalik iban na pangusubo. Uno long niya in mapatut hinangon ko. Uno tay manghudha agama Islam insambong hifudail kaniya. Para yawa sadya long niya in nakapin pangumulan mo yan. Bang mulong niya maparayaw in nakapin pangumulan mo yan. In pardusahan long niya in nahinang mo. Hawak to pa, kasibi-sibi mo hawak to pa, kabata mo. Sambil na adya ka mag-umul ka anuman, inyat to ipagganap da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to papasundalong niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa banglong niya, innakapin pangumulan mo yan, nausal mo sa long niya hapagmasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nausal mo sa long na falanggal sara, tanto long niya, in nahinang mo pardusan, hawak to pa kasibi-sibi no. Sambil na adya ka mag-umul ka anuman, hinyat to hipagganap sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tay manghudha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno tuan nakawa nato pangajian hakis sa ini. Kumawa kita ni tay manghudha agama Islam dua pangajian hakis sa ini. Hika isa tay manghudha agama Islam amo inyari naman kita ni natitimik biyaon, natitipun biyaon, yari naman kita ni in aun panakakapin in pangumulan taniyo usalun nato pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amura ko man ini inna asa-asa taniw. Amura ko man ini tay manghudha agama Islam. Inna kapin pangumulan taniw amo in lima bayaon inyat tutuan maupas na rin kato taniw. Inyat tutuan malawa na tay manghudha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ikarua tay manghudha agama Islam pangajian makakawa nato hakis sayaon. Bukun ka tay manghudha agama Islam hiya subuh hifuday in maas usog yaon in siya mag-ubol na sa kaanuman unuton inagi hifudail in ikaw long niya masuok na kaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tay manghudha agama Islam biya da kautuan sin biyaitaan bang kaw mag-umol na labi kaanuman in ikaw masuok na kaw muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tuan hasabab aun mag-umul pa kayman inyat to tay manghudha agama Islam kamahangan na. Kamahangan na tay manghudha agama Islam di mo patuan maasa-asa bang kaw mabot pa ka. Di mo tay manghudha agama Islam maasa-asa bang kaw mabot pa ka pituan. Aun tay manghudha agama Islam mag-umul labi ka pituan. Inyat to tay manghudha agama Islam kamahangan na. Na tay manghudha agama Islam in tattob pangumulan labi daw kumantuan kaanuman
labida kumantuan ka anuman inni ikaw masuk na kaumuy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo manghuda agama Islam, biada kautuan sin biyaitaan, bang kau magumol na kaiman, inni ikaw labida kumantuan hangpu tahun, muy na kau pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau tuan magumul kaapatan, inni ikaw labida kumantuan kauhaan tahun, ini ikaw muwi na kau tay manghuda agama Islam pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tay manghud kuha agama Islam, inyat tutuan di mo pamaasa-asa, atat kala konsum ku ni sadagpakan kau tuan sin kamatay. Tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini nakapin pangumulan tanyo, usalon tanyo papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Serta piatumtuman kita nitun sin Hasanul Basri, long sin Hasanul Basri ya ibna Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yawm dhahaba ba'du. Long sin Hasanul Basri tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau ukna anak aku Adam, ya kau longnya anak aku Adam, innama anta ayyamun, in ikaw sa ula-ula longnya biya kau adlaw. Kullama dhahaba yawm dhahaba ba'du. In tiap-tiap longnya lima baydain ha pangadlawan, lima baydain ha partahunan, dhahaba ba'du, lima bayday sabyong na in pangumulan mo. Tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusung in partahunan, in ikaw magsusung kaumuy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tuan maun din katu tanyo amuin magkuyag-kuyag, bang aun na dimatong pagyanon tahon bago. Masabab tayo manghuda agama Islam, in alamat inyaun masuk na kautuan mo'y pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In alamat yaun damikyan tayo manghuda agama Islam, in alamat yaun masuk na tuan pagyanon kiyama. At tayo manghuda agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tuman in nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahinang si Rasul. Hajaman sambil nadja pajaman tabiaun, pila tahun na bahatay manghuda agama Islam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buis tuwas saata kahatain. Mahinang aku longnya Rasul iban in adlaw kya bian da kumanlongnya in haba-haba. Bian da kumantay manghuda agama Islam antara mahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul iban sin adlaw qiyamah. Ya katay manghudha agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tuman in Rasul mahinang siya tuan Rasul sambil na adja hajaman biyaun pila tahun na baha. Bukun na sa untay manghudha agama Islam hang katahun. Bukun na sa untay manghudha agama Islam hang putahun. Bukun na sa untay manghudha agama Islam hang gatus tahun. Labi na sa untay manghuda agama Islam hangi butahon na tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya da kautuan sin biyaitaan masuok na tod tuan in pagyanon kiyama. Kita batay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hajaman tabiaun. Timampal na tuan in pagyanon kiyama. Timampal na tuan in pagyanon kiyama. Jimatu na tay manghuda agama Islam in alamat kiyama. Tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiskan Umar bainama nahnu inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhantangan namo long niya maglingkod-lingkod iban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awan sa jalong niya timagha ang buok usog, amuna tay manghuda agama Islam in Jibril. Mga subo tay manghuda agama Islam atungod sin agama. Sambil na tayo manghuda agama Islam limatun in Jibril yaun mga subu paakhbirna an amaratiha. Bayta iya kulong niya sin alamat kiyama. Uno tayo manghuda agama Islam in agi Rasul sallallahu alaihi wasallam. An talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-arata ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Mga subo tayo manghuda agama Islam i Jibril yaun matungod sin alamat kiyama. Uno tayo manghuda agama Islam in agi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antalidal amatu rabbataha. Bang nalong niya ipag-anak sin ipon in mahinang nanakura.
tay mangudaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang natuan in anak mahinang nakura hapamaymayan. Hajaman tabiaun tay mangudaaga Islam jimatuna. In hajaman tabiaun tay mangudaaga Islam timampalna. Wa antaral hufat al-arata li'a asyai. Bang nakaulongnya makakita way tompa, way tamungun miskin yatatawaluna fil bunyan, taghaad jalongnya insila ini maglomba-lomba magtias-tias ya pamaymayan. Tay mangudaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala pila na sadya hajaman tabiaun magtias-tias ya pamaymayan. Inyaun tay manghudaaga Islam biya dakautuan sin biyaitaan inyaun alamat kiamah. Tay mangudaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala timampal na din katu taniw in pagyanun alamat kiyama. Uno tay mangudaaga Islam in mahinang nato huminang kita niw luto sin luto amun higasanyang taniw hasusungon taniw. Tay mangudaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan timabtub na sadya indi in hutba kami murah-murahan tay mangudaaga Islam bangaon din ha mga amuin himumungan pagbasa dalil di magpugdan mangayo kami kamaapan damikyan din ha mga pagtausog ampa sa initay mangudaaga Islam mag-anad-anad in kami ini bukun tausog sinama na tay mangudaaga Islam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Fa ya ibadallah sallu ala nabiyikum fa inna Allah ta'ala amarana bidzalik haitsu kama qala fi kitabillahil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ihdina wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina wa qaumana ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu suhufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله